zanin zanlaya France le Spain te anin tumdo na ke zonin France ka chanzo kani ka react to kha chu ti chuan naktuk zanlaya England versus Argentina avahan bondon police te po an duty na saviawang naktuk zan England le Argentina tumtur phei chu mo ke zonin chakjok tur rin kan ya enge in rin comment section aron comment ula ti chuan hemi kan reaction ma hian he kan en ho photang KR Institute of Hotel Management Dinthar is also on Hotel Management 3 months course ahong le tae KR Institute a hian Hotel Management chungchang theory le practical training kalpui ania student te chu hotel industry na an tho theina hands on training pack an ni students confidence le communication skills ti chang nan soft skills personality development interview preparation mai baka English le Hindi language training kan pedel poka study material le uniform kan pedel pok ani hospitality industry am hasona thane turin KR Institute of Hotel Management na admission practivate che free admission ani si ta tamlo wangin kalphasa du sak ani ang posong pastin kumsong pare ta chang kumsong ni pare din kartan zir thei ani KR Institute of Hotel Management atanga zir chuak reng hi na Mizoram po na anzon mu sak thena ti chuan ka video kal tanga hemi hi invazir ani chuanin cheng zanga discount anlo pedon bok chewani chuwang chuanin GS mara vatiula ti chuanin discount anlo pedon bok chewani course fee khano ole tuna chuanin kan reaction ang Messi versus Bellingham apa sabera ka saidu chu mitam takin football i react thiam mai abigin Argentina te kha chu i react thiam thlot i soi tha thlot react le ro mintia chu wang choni kan react le don ka pe phak lo Argentina react hi amaro chu kan react le mai niang chu meron request meu chon mo chuan ke chu Argentina te ka tran topa Lionel Messi te hi na bon ka thi topa amaro chu ke chu fair de win ka react thena ni le apa sabera chonin a statistics kan en photang naktuk zanlai da so pani le chan vian tumdona ti chuan hetia han en mai hi chuanin England hi 36.9% muin chakjok tura rin kai zo kan ni extra time tel lawin mo min som ka chungin hei hi keima ngai da na ni lawa hetia Google han zon mai te hianin an machine learning model nge hemi model mathematical model nge hemi model ina ron predict da na ni chu England chakjok turin ron ring ani amaro chu ke chu Argentina te hi an bondon katia England le Argentina in khel tur hi mo a player te thiam lo ai ma in thil dang tam takin a hril don ani tu zong e chakjok don te hi chung zinga poimo deu te chu he video henin kan soenga ti chuan Messi a poimo dona Bellingham a poimo dona Alvarez hi a khel that vi wanga Alvarez mo ti chuanin Harry Kane a poimo nga chuanin Argentina player lama henin poimo deu tur pakhata umin karing a poimo don lo tu Argentina lama hian chu tu dang ni lowin an keeper Martinez ani Martinez a peizo a reputation he Aaron neibon choriawa khovela goalkeeper thaber te jinga ngai aron ni chodoni kumsang ni somni pani finala chet bonji ha kan thachawang ti chuan ama sabera ka soidu chu Argentina le England te hi anloin tum photo wa kumsang khat zakwa somruk parukha ka England ai tuma ta khanin quarter final a hianin England hi 1-0 in an chaka ti chuan kumsang khat zakwa somriat paruk hand of God goal of the century te Diego Maradona te lar viau tum khata khanin Argentina hi 2-1 in an chak ve ani ti khan England 1 Argentina 1 ti chuan kumsang khat zakwa somko pariat World Cup round of 16 a hianin 2-2 in an draw huwa Argentina te penalty nan chakani chuwang chuan Argentina 2 England 1 ti chuan kumsang ni pani group stage a England te hi 1-0 in an chak ti khanin anin draw le chia ti chuan kumsang ni panga friendly a England hi 3-2 in an chak ti khanin England in voithu man he to chuan kumsang ni pakwa friendly a England hi 2-1 in an chak le bok hemiteram pani hi kan hriat thei china chuanin voiruk an loin tum to ni na langa hemi voiruk anin tum to zinga hianin England hi voili an chak to a chuan Argentina hi voi ni an chaka ama ero chu FIFA ranking a hi chuanin Argentina hi tuna hi chuan England a hianin an sang jok angin alang ani Argentina te hi mo ti chuanin hemi semi final thleng tura an jin kong ate hi han en le talokila hei apoimo khatia tuin nge jin kong harza jok ronzo ti kha Argentina te semi final ron thleng tur hianin an tum hasak ber group stage kha chu soilo taila round of 32 a khanin Cape Verde kha chu indu da no ani FIFA ranking a somnga parit na ani aniram hi World Cup voi khat an khelna ani
khata khanin Argentina kha 3-2 win an chak cho ka ni hemi tum hian mo hemi round of 32 ti chon round of 16 na Egypt kha 3-2 win an hele kami po kha Egypt an chak don mo kan ti man ma sen ron comeback bon pui lutuk ni si pon khel bon lutuk ti chon quarter final a Switzerland FIFA ranking som hi na ti khan kha Argentina semi final ron lutura an jin kong ania ti chonin England semi final lutura an jin kong round of 32 a DR Congo FIFA ranking 49 2-1 in an chok an nipo ti chon round of 16 na Kumin World Cup host tu bakhat Mexico FIFA ranking som pasarina thave pa ngai yo ti chuan in 3-2 in an he ram ti chuan quarter final a Norway an che chelawa England hi an chak ram ti the ni heta po hin 2-1 in an chaka Norway FIFA ranking hi som thum pariat na ania ti chuan a cho rualin round of 32 16 le quarter final a an tumte an FIFA ranking a average halak hian in Argentina ina an tumpui te FIFA average ranking hi 37 ania England ina an tumpui te FIFA ranking average hi 35 ani a omzia chu Argentina ai chuanin England hian semi final khel tur hian an kongzo a hi a ranking base rengot chuan chete chuanin a harsa de uzo kani kha a ranking base lawin thil dang te po atamang amaro chu a ranking base in kan han latani FIFA ranking base in mo FIFA ranking base chuan England te kongzo hi semi final theng tur hian Argentina ai hi chuanin a harsa de uzo ti kha anita ani amaro chu a harsa lo emo FIFA ranking a Argentina hi to hen pani na anin ka ria an bodani generational player greatest of all time tezi ngami Messi a omtetani Argentina hian chu van chuanin Argentina hi an chak theina chan si asang ani Messi chu ti khana tira akal kualanga an opponent te an defender te an midfield te England defender te England midfield te an han chet tlat dan te tu te nge che chak deu tu te nge che muang deu khoi nge space all tam deu tu te defender nge concentration thalo deu ti kha atira khan Messi kha chu kal kual mai khan ti khanin azir chenga a noron ti le deu phut mayang aron ti le deu phut huna chuanin England defender te England midfielder te ta ha chuanin Messi a chel ngai na kha om to ovak lawang kha tiang ani kha chuan mo khatiang chi a khan England tan po Bellingham hi poimo don lu dongani midfield maestro Bellingham hi Norway kha khel thakop me goal ni khunga England mi puite khanin bitil chho la hei Jude til ham hang khanin Bellingham khan choi moi ni ro pui khop mai kami khamo khati kha thil dan ania Bellingham hi a khel that lawa hian England an chaklo hi thui tak ain khat ve thei don ani chuwa chon omzia chonin England player poimo berte sigami Argentina an he theina turata na player poimo berte sigami an X factor tura chu tudang ni lawin Bellingham hi ni don ani tin Harry Kane hi are riau maya tu na hian in England tan hian top scorer ni in ka ria ka hreswal mai theia chuwa chonin Harry Kane na po hi apoi modon hemi game a hi chuan quarter semi final Argentina pon ni tho England pon ni tho semi final an thlen ma a an team tumate ranking kha top 15 chunglam vek an ni top 15 chunglam vek Argentina le England tan han chu van chonin tuna hian semi final a hian England po hi ka hreswal chonin top 5 team an lang pha tro FIFA ranking a han Argentina poi pani dan in ka ria chu van chon abon to don hei chu game masa anga hetia han khela mi pakhat ron che that thut anga khanin ain ngat thei to don lawani game thlonin minute som ka chung a team pumanga an thana ai don Messi a chawen ngat thei don lo hemi hi chu Bellingham a chawen ngat thei don lo Alvarez a chen ngat thei don lo Harry Kane a chen ngat thei don lo tin Martinez a che thalo te vela hain ngat thei don lo hei hi chu team game bon lutuk an khela ai don ni a chan chu soi to ang khan semi final an thena tur hian England ne Argentina te hian top 15 team tuman nei lo tuna hian in team thatak an ni nge ni lo champion an phu nge phu lo ti hi semi final a hian in a hriat don ani England le Argentina hemi game atanga ron chak zok hi chu FIFA World Cup 2026 an champion theina chan si asang don vet khopin ka hria ani game a chuan mo chuan Argentina a hian Messi te Alvarez te ba ka hianin Fernandes te po hi apoi mo don Bellingham te ang thawa ang tluk ka midfield Argentina tan chonin midfield tan apoi mo ani don ti chuanin Jude Bellingham le Harry Kane te kan soi heng ba ka hianin Saka te Declan Rice te heng te poi an poi mo don lutuk England tan hian mo an poi mo don lutuk chuan
hemi game a hianin one on one matchup ti ang chi vel kha chu om ka ring chuang lawa ama ro chu Messi hi tunge chekang England lama hen tunge chekang ti hi zona om theya chuan Bellingham ate po hi tunge chekang mo kha apoi mo don ani midfielder ball control thei dominate thei zok zok khan he game hi chu thui takhi a hril thei donin ka ringa empon ni se heng bak a hian referee ten poi mo le don ni a controversial le view mai thei ani England le Argentina hi chu mo achan chu Argentina hian tu po tum se tu po khel se Argentina ngi tu an tam em awang hianin thil hi an ron ti controversial ve pe hrim ni te po hianin alanga chuwan chuanin Argentina chakle chaklo England chakle chaklo hi chu referee ate virtual assistant referee VAR ate hianin thui tak a in khat thei don ani entiran England na pa hian lo pet goal ta se Argentina la pain lo complain se VAR mangin an goal po kan se le thei tho chu tiang bokin Argentina te po mo lo pet goal ta se England hian lo complain ta se referee VAR te se an goal po kan se le thei ani chu wang chuanin he game hi chu an player te talent apoi mo a mimal talent apoi mo as a whole in team game apoi mo don chu ba ka chuanin referee te VAR te thutluk na hanin in nga thui don lu tu ani ti chuanin tu zong e chak zo ka rin ke chuan a mimal tak chuan Messi te hi an chak zo ka ringa Argentina te hi mo an tu defending champs an nia experience an nga don Argentina te hian pressure sang lu to ka han khel experience hi Argentina ten an ngei na an nei nga don chu van sonin Messi te hi an chak ka ringa amaro chu England te po hi ron chak ta se ke chunin mak ka ti don lo achan chu an that dan hi a in thluk lu to ka France le Spain te pon ni tho hemi hi Argentina le England te ka riek ve thei chu ani Argentina fans lampang khanin UJS chu Ivan riek thiam khamin ti thina ka video hnu ate po khan mi khan ron fak viewa ka mi FIFA in Argentina athan puyem ni FIFA princess hi nge tinge Messi an ti vel ka video kan siam te khanin Argentina fans lampang khanin min tan riau me ke ma khamo chu wa chonin video hi ron siam le luai ni nga video le kan in mo le theu don ne